Има еден специфичен случај денеска со еден наш колега од Канал 5 кој што е позитивен на COVID-19, случај поради кој што и лидерите на двете најголеми партии во државава, Заев и Мицкоски, ќе бидат во изолација во следната, најверојатно една недела, бидејќи една недела поминала од кога биле во контакт со колегата, но тоа што сакам да ве прашам, не знам дали сте најкомпетентниот кој што треба да го одговори ово прашање, е еден елемент од соопштението на телевизијата Канал 5 во кој што велат дека нашиот колега од 6 април е во самоизолација, во меѓувреме забележал покачена температура, имал 38 и повеќе од тоа, побарал од својот матичен лекар да добие упат за тестирање, но велат во известувањето од Канал 5 поради електронската анкета немало доволно симптоми за да биде упатен на тестирање. Сега неколку дена потоа се испоставува дека колегата е сепак позитивен. Моето прашање би било дали можеме да заклучуваме дека нешто не е во ред со алгоритмот, дека алгоритмот е пререстриктивен. Сега зборуваме за јавување кај матичниот лекар, притоа мислам дека е една низа од 15 на прашања која што ви ја поставува матичниот лекар на телефон врз основа на кои потоа компјутерска програма вели дали сте за тестирање или не сте за тестирање. Po, ashtu, algoritmin të cilin e kanë marrë mjekët am, do me thonë, është i përpunuar nga ekspert, nga Komisioni i Smundjeve Ngjitse, i cili çdo mëngjes mban mbledhje dhe cakton se cilët janë simptomat dhe cilët janë personat që duhet testuar më herët, të cilët duhet të kenë prioritet, do me thonë në testim. Për shkak se, nësi kujtohet, tash është më kjo algoritmi i dytë që është në funksion. Ne kemi patur një algoritëm në fillim, kur i kishim edhe të gjithë kufit e hapur, tashmë dihet se kufit janë të mbyllur dhe është një algoritëm tjetër i cili e kanë mjekët am dhe për mendimin tim në atë moment kur është vendos ai algoritëm është përdoftuar se është funksional. Po nuk do të thotë se nuk ka raste të lëshimit, mund edhe të ndodhë lëshim. Unë mendoj se mjeku am, i cili është paraqit kolegu... Тој зема, да, тој алгоритам мислам дека зема пред се во обзир податоци поврзани со контактите на конкретната личност, се разбира и симптомите ги зема предвид, но во оваа ситуација наверојатно затоа што колегата немал сомнителни контакти, алгоритмот рекол не е за тестирање, но бидејќи има се повеќе случаи во кои што не можете да откриете како се заразиле тие луѓе, дали можеби треба да се преразгледа алгоритмот и да се коригира? Unë mendoj, ndaj të njëjtin mendim me ju, se ndoshta duhet reviduar algoritmi, për shkak se tashmë duhet ta pranojmë faktin se kemi një numër më të madh të personave të cilët janë të identifikuar, që ndoshta nuk kanë lidhje me persona të cilët kanë ardhur nga vendet e më të rrezikshme që ishin. Në algoritmin tashmë që është funksional ose në fuqi, atje si pikë referimi ky që ishte se a ka pas kontakt me ndonjë person tashmë të diagnostifikuar. Ajo është pyetja themelore dhe në qoftë se personat të cilët paraqiten te mjeku am dhe tregojnë se kanë pas kontakt me ndonjë tashmë të diagnostifikuar, me automatizëm algoritmi i nxjerr se duhet testuar. Mirpo ja, ky rast tregon se ka edhe përjashtime. Është normale dhe jo vetëm këtu te ne, po informatat tona flasin se jo vetëm kolega i juaj, po ka edhe persona tjerë të cilët realisht nuk i plotësojnë kriteriumet në algoritëm, mirë po kanë rezultuar të jenë pozitiv.